Ljudi, što ima god da danas igramo Minecraft, tako će zrišti epizoda 3. Mi smo tu nešto radili na epizodi. Mi smo tu radili nešto i to. Smo tu napravili kuću i to. Ali to nisam snimao. Pogledajte, čekajte. Ovo sam napravio. Ljudi, moramo naći, kako se kaže, tamo gdje je more, nemam pojma kako se to kaže, sand, pjesak moramo naći, evo ga, našli smo pjesak, predobro, to ćemo sad samo, ne. I ljudi, mi smo mislili da snimamo, nismo stavili. Ja sam govorio to i to i nisam snimao, nisam stavio, a nema veze. Sad radim. I evo ga, čekajte. I ljudi imamo 26 pjeska, idemo tu. Moramo štoku. Ljudi, nema veze što sam žensko. Nije nešto, nekako se kaže. Mogu nešto promijeniti to. Stil, nema veze. I ljudi, a ja sam zapravo muško. I ljudi, moramo ići u kuću. Ona mi ko zakuća, sve sam se tu sakrio. Kako se ono staklo radi. Tom treba da nam mogu napraviti. Evo. Ljudi, kako se ono radi staklo, pišite komentare kako mogu raditi staklo, štim sve ja znam, štim mogu napraviti, ali to nema ovdje, nema veze. Ćemo mi, ljudi moji, bez stakla kuću, bez. Znači imamo u kovčegu, kako se kaže, ovih drva mesečini u kovčegu, da imamo 64-50, to će naprijed to jedno. Ljudi, upoznavaj sam vam rekao da ću snimati PES 16, ali na kraju neću. Ne znam, nemam pojma zašto. Ne znam zašto neću snimati. To mi je dosadno malo. Da, to je malo dosadno. Ako hoćete da snimamo, recite nešto što mogu snimati u... Recite bilo što hoćete da snimamo, da ću snimati. Nešto dobro, neku dobru igricu i to. Ja ću snimati sve što vi kažete, da sam ja youtuber, ali nisam. Ako hoćete da snimam to, ja ću to snimat, tako. I moramo krov napraviti.
Ljudi, ova kuća samo za početak. Napravit ću jednu prelijepu kuću, to je preveliku ću napraviti. Jednu prelijepu kuću ću napraviti. To tamo 40, to tamo još ne. Ljudi, moja kuća je sada još malo pa i gotova. Pogledajte koja ćemo vrata staviti, ta. I ljudi, mi smo u našoj kući. Znači sad mogu ići po sve stvari, sve staviti u moju kuću. Napokon se neće ovdje sakriva kad je mrak. Znači u mojoj kući. Nema veze. Meštini ljudi da će ovo sve otići. Nema veze. Znam ja ljudi što ću ja napraviti. Ovo makne. Onda ću mi isto napraviti. Tako naša mala kućica. Tu ću onda još bolje urediti. Nešto što baš ne treba, ovo ne treba. I sada je ovdje sve moje ok. Ok, imam chest. I ljudi, kad sve to napravimo, javim vam se. I ljudi, mi smo to sve napravili, pogledajte. I ljudi, dajte se ove epizode Minecrafta, vidimo se sljedeće epizode. Ćao.